Yes, ni The Quick Times News nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kuribaho hasi handitse subscribe hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu muri aya makuru ndetse n'ayandi nk'ayo uri kubona rero aba n'abasirikare bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abasirikare rero ba MONUSCO bari kumwe ndetse n'abasirikare ba Wazalendo FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi ngira ngo uko mubibona rero bari mu nkengero rero z'imijyi ikikije rero mu nkengero zikikije imijyi AFC 23 yigaruriye rero mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uko rero murimo murabibona ni benshi ndetse n'abandi rero barakiyongera muri iki gihugu nyuma y'uko rero bitangajwe y'uko leta ya Kinshasa ikeneye rero kongera kwigarurira utundi duce nyuma ya Uvira iri yashaka rero kwigarurira Goma ndetse na Bukavu bikongera gasubira mu maboko yabyo. Reka rero turebere hamwe icyo Wazalendo irimo iravuga nyuma yo kugera Uvira. Wazalendo oye! Ikintu cya mbere tugomba gukoraho ni ukuzana amahoro. Ntabwo dukeneye kumva imbunda zongera gusakuza buri ruhande. Hatupendi hapa Wazalendo oye! Hatupendi hapa mabariyeri. Ikindi ntabwo dukeneye amabariyeri. Buri hantu wahasangaga imigozi ibyo turabyanze. Kama wewe unatoka hapa huko unaenda Uvira, reka dutange urugero uvuye hano Uvira ujya Baraka. Turakeneye yuko uza kugenda nta mugozi nta bariyeri n'imwe usanze mu muhanda. Yani tunapenda kabisa kuleta amani fasi zote na niba nta mahoro dufite ubwo twaba dukoze ikinyuranyo na viziyo chef de l'Etat afite Antoine Félix Tshisekedi. Chef de l'Etat anaomba Uvira kukue amani ya kudumu. Siku ingine mtana guvernere hapa anakuja kuwatangazia amani. Tena tutakuwa hapa sababu amani inapaswa kuwa mikononi mwetu. Ni sisi ambao ikindi twababwira nuko dukeneye amahoro. Nyuma yaho rero muzabona na guverineri wahangaha aje kubifuriza amahoro, aje kubibwirira. Twese rero tuzaba duhari, tuzagira tubabwire uko tugomba kubungabunga amahoro kubera ko ni twebwe tugomba kuzana amahoro nandi twebwe dushobora kuyitesha. Usiku kama vile mchana saa zote. Turabasaba rero abantu bahunze aha Uvira bose ko bagomba rero kugaruka kubera ko dufite amahoro amanywa n'ijoro. Mambo ya siasa pia tutaleta mwangaza kidogo. Kuhusu siasa ambayo inaleta vita. Reka rero tugire bimwe dushiraho umucyo. Hapa ilipenda kutuumiza. Politike y'abantu bayoboye imyaka 18 mu gihugu cyacu nibo rero nubundi batuzanira intambara. Walikula mali ya hii inchi, lakini sasa ulevi wa mali walikula wanaenda kununua sasa madrone kuwa ile population yenyewe bavote tena hapa. Na ndio maana sisi tunasema kwamba serikali iliyopita iliyofanya miaka 18 ilituahidia hapa kusema tutafanya. Ati niyo mpamvu rero tudakeneye igisirikare cyangwa se ubuyobozi bwahahise ko bwakongera kugaruka ahangaha. Bigeze bavuga ngo bafite 5 echantier cyangwa se echantier 5 bashaka gukorera igihugu. Ati none ubuyobozi bwabo buri he? Wao ndio walitia bonne gouvernance pendant 18 ans. Bonne gouvernance yabo iliko wapi? Ati niyo mpamvu rero dushaka kubabwira ko niba ugenda inyuma y'umuntu w'itabi namwe rero muzaba muri amanywa tabi. Ati muzitegereze Joseph Kabila uburyo yabyimbye amaso, ririya ni itabi anywa gusa. Leo atumutaki tena na tutamuona hapa. Na ndio maana sisi Wazalendo
ati twebwe Wazalendo bitewe n'imbaraga zacu dufatikanyije n'ubuyobozi bwacu bwa Kinshasa twahagaze kigabo dushikama kigabo Makobora ya mbere n'iya kabiri turaharwana hanyuma tugera hano Uvira tubirukanayo bose. Twaravuze tuti ntaho Joseph Kabila akwiye kunyura. Twararwanye rero tubona ingabo za FARDC dufatikanya twese turwanira hamwe turabirukana imirima yose barahunga. Ati mwebwe muzahasure murebe maze uburyo imitwe y'abantu irimo iraborera mu mashyamba. Ati muzagende murebe Makobora ya mbere Makobora ya kabiri amashyamba yose yuzuye imitwe y'abantu twarabarashe cyane barapfa abandi bose barayo muzagende mwirebere. Ati twebwe twabashije kubona imbaraga z'abasirikare bava Kinshasa haba ba FARDC ndetse n'abandi baje kudufasha twarabarwanyije rero abo bose barirukanka. Aturebye neza rero nta mbaraga bafite uretse kuzana izo drone baje kuzicisha abaturage naho ubundi ubusanzwe iyo muhagaze mugashikama mukarebana amaso ku maso mukarwana nta mbaraga baturusha. Ati Tshisekedi yaravuze ati nimba ari amadrone muri gutinya njyewe natumye drone zifite ububasha burusha ubwizabo. Ati gusa icyo nababwira nuko abantu bakumva yuko bafite amahoro n'umutekano biyumve rwose ko amahoro n'umutekano uhari. Ati se mwaba muzi impamvu bashoza intambara kuri Tshisekedi? Ati nuko bashaka yuko Perezida Kabila yajya kuzuza amakoro cyangwa se amasezerano yasigiye muri Ethiopia. Ayo makoro mwaba muzi icyo ashatse kuvuga? Ayo makoro aravuga ngo Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru bigume mu maboko ya CNDP. CNDP muzi ari iva hehe? CNDP ni y'Abanyarwanda. Ati CNDP ni ishyaka riva hehe? Mu Rwanda. Ati muzi ibintu byabaye ubwo Tshisekedi yasinyaga amaze gutsindira kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Baramubwiye ati rero ugomba gusinya kubahiriza izi akoro cyangwa se aya masezerano. Mwaba muzi icyo Tshisekedi yabasubije? Yabasubije ko nta na santimetero n'imwe yabaha ku butaka bwa Kongo. Ati nimba mubyumva neza niyo mpamvu ituma tumwita umuzalendo nimero ya mbere. Ayo yari amasezerano rero ya CNDP yagomba kugumana Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru mu gihe cy'imyaka 8. Ni amasezerano yasinywe 2009. Ati niyo mpamvu rero Joseph Kabila yagize ati mwebwe mama 23 ni mu mushore w'intambara bizageza igihe yemere tujye ku meza y'imishyikirano asinye ayo masezerano. Ati niyo mpamvu mubona bajya za Doha bakajya muri Etazini. Atariko nta kindi bashaka uretse kugurisha igihugu cyacu. Atariko umuzalendo nimero ya mbere yarabyanze. Nadhani tuliona Gudro iko hapa. Kama hii Gudro iko hapa, kama leo ingekuwa sio hii vita ngira ngo mwarabyiboneye hano hari amagudro cyangwa se ibyo dukoresha ikaburimbo. Ihitaza kuba intambara ngira ngo murabizi ko iyi Uvira yose yakabaye ifite umuhanda w'ikaburimbo. Ati rero icyo dushaka kubabwira nuko aduyi w'iterambere ryacu ari Joseph Kabila. Kwa hiyo tunasema kwamba yoyote ambaye munajua iko derrière Joseph Kabila. Ati kubw'ibyo rero icyo dushaka kubabwira umuntu wese uri inyuma ya Joseph Kabila avana amatama yiwe ahanga. Mufanye chembe ule mtu munamukamata ilifo mumulete kwetu tunamutransfere ule mtu tunampeleka Ndolo
anaenda fungwa kule. Atabashinzwe umutekano muturebere mudushakishirize abo bantu bose bari inyuma ya Joseph Kabila, noneho tuzabajyana indoro bajye muri gereza. Ni respect des institutions et des services de l'État. Ikindi kintu cya gatatu cyo kuvugaho ni ukubaha ndetse no gukora serivisi za leta neza. Tunaacha huru servisi za leta zifanye kazi yabo. Dukeneye yuko serivisi za leta zikora akazi kazo. Kama tutapata chakula kutoka kuleta. Ati twebwe niba tugomba kubona ibyo kurya, tugomba kubona ibiryo biturutse kuri leta. Kupeleka chakula ku front, pesa inaleta serikali. Amafaranga azanwa na leta, ibiryo kuri tere cyangwa se ahabera imirwano bitangwa na leta. Ati twebwe nitugomeza tugakora neza, nidukora neza nibwo tuzabona amafaranga agomba gutunga abasirikare ku rugamba. Donc tunalibere ma service de l'État ifanye makazi yao. Ni ukuvuga turekuye amaserivisi ya leta akore akazi kayo nk'uko byari bisanzwe. Hiyo tulipenda kuwaongelesha kusema kwamba pia sisi kama vile wazalendo, ikindi twashaka kubabwira nk'abazalendo, tufanye kazi yao. Tunajua kwamba vare meme ndani ya maji mare na bingine tunatumika pamoja. Murabizi ko twebwe abazalendo haba ibishanga no mu mazi dugomba gukorera hamwe. Ati murabizi yuko FARDC na wazalendo turakorana neza moja ya kufanya kazi. Kwa hiyo wandugu wapenzi, tulipenda kualika waziwazi na kuwafelicite sana wakati ati kubw'ibyo rero baturage bacu beza. Cyo twashaka kubabwira no kubashimira. Wakati koko question 2-3 kwa kumalizia. Atariko kugira ngo turangize ndagira ngo tubanze dutange nk'ibibazo kimwe bibiri hanyuma tumara kubisubiza dutangire imirimo yacu. Uvira oye! Ambayo niko nayo nielezea wakubwa. Siku ya Mungu wakati watoto yetu waliingia, ati ngewe hari ikibazo mfite nshaka kukubwira nk'umukuru. Ku cyumweru ubwo abana bacu binjiraga, haje mu umwe witwa Claude arantemberera iwanjye, arasa amasasa 3 iwanjye. Muzi impamvu narokotse? Ni ukubera umupasiteri wanjye. Haikutosha. Ntabwo byarangiriye aho. Niko ku farumasi pale ku barabara ya nibereye kuri farumasi ku muhanda, haza abandi bana bacu 3 bafite imbunda bavuye ku cyambu. Nilipona kwa ajili ya Cordon Alexis, nabo baramfashe, nakize kubera uwo bita Alex, na mpaka leo nikawaza wangali mukasho. Magumu ni naye ule Claude mwenye alikiapiga baada 3 kwangu na sijue sababu, bakamurudishia arme na iko anafanya madega. Ati cyambere rero nshima nuko abo ngabo 3 babafunze, atari ku ikintu kibabaje nuko uwo Claude bongeye bakamusubiza imbunda kandi akomeje gukora ibintu bitari byiza. Nafika pale ku biro ya CICR nikazungurukwa na bazalendo kama ni 60. Ngewe nazengurutswe n'abazalendo barenga 16 bayobowe n'uwo bita Alex. Barantwara, baranshimuta, banjyana ahantu. Impamvu ntago nyizi. Murabizi ko mu 23 yinjira abantu bose ntago bari guhunga. Koordination yose iza kazi twakoraga. Abantu benshi twavaga ku mupaka tugashanga umujyi wacanganyukiwe. Mimi nashangala banafanya montage ya kusema kama mimi nilikuwa nafanya sensibilisation ya M23. Ngewe birantangaza, ndibaza impamvu bavuga ngo ngewe nari ndi muri sensibilisation cyangwa se nari ndi mu guhamagarira abantu kwinjira muri mama 23. Balimuita akakuya nitosha kule pamoja na wasoda. Ati amahirwe nagize nuko generali wa biro ya kabiri ari we wabwiye maze araza aramfunguza.
kuna mzalendo mshika silaha na kuna mzalendo mwenyewe anafanya. Ati icyo twababwira nuko hari abazalendo bafashe intwaro, hari n'abazalendo bakora akazi nta ntwaro bafite kandi bakaba bakora neza akazi kurenza ufite imbunda. Hivi wanatia kisirani hivi. Kuna wazalendo fulani. Sisi tulikuwa hakuna mwenyewe alisora kidole asenjoo. Twebwe twese twari turi aha ngaha, nta muntu n'umwe wafashe urutoki ngo aruntunge avuge ngo ni uyu nguyu wabikoraga. Ati igihe cyo nababwira uwo muntu bita Alexis Dunia, icyo gikundi aracyari kumwe nacyo. Njyewe mfite abana 8, nubwo mwanyica uyu munsi abana banjye bagumaho. Mimi nataka kama ndaweza kuwa nimetua coordinateur na Luvumbi ko pale mzee mzito anayua. Ati njyewe nimba kuko nkorana na mama 23 coordinateur ari aho ngaho ndetse na Luvumbi arabizi yuko ndakorana nabo. Ati ikibazo gihari rero ni iki, umuntu arakora ku mafaranga ati uyu nguyu arakorana na mama 23. Ati njyewe rero nimba basaza kunyica ni banyice, nubundi naraje nshimutwa inshuro zirenze 3 fungurwa n'undi ushinzwe umutekano hano muri ibi biro bya kabiri. Baravuga uwo gufata ati nimujye gufata runaka, ariko sinzi impamvu ajya kumfata. Tugiye ku mugabo rero uvuyeho yavuze ati njyewe nashimuswe inshuro zigera muri 3 nshinjwa kuba nkorana na mama 23. Nashoboye kuba nakurwamo n'undi musirikare wari uzi imirimo nkora. Atese ko tuzi neza ko hari abazalendo bashobora kuba badafite imbunda ariko bagakora imirimo iruta umuzalendo ufite imbunda. Twebwe ibi ngibi tuzabifata bite? Ati ikibazo kindi dufite hari abazalendo baza kutwiba gudro yacu zikora kaburimbo. Voter. Il est référendum, c'est-à-dire tu voter référendum constitutionnel. Ni constitution parce que kulikuwa texte constitutionnel yenye ilifanyika na batu benye abakukuwa ba elite du peuple. Ati rero hategurwa ikintu twakita itegeko nshinga byakozwe n'abantu batigeze batorwa n'abaturage. Bari aho bari bakora icyo bita parirema. Iyo parirema rero yabaye ngombwa yuko perezida ayemerera gukora iryo tegeko nshinga. Icyo yabategetse rero yabategetse gukora icyo twakita nk'intangiriro y'itegeko nshinga cyangwa se umushinga mbanziriza tegeko nshinga. Ati uwo mushinga mbanziriza tegeko nshinga wari ufitemo article imwe ivuga ngo bakafanya article inasema kama est devenu congolais d'origine. Iyo article bakoze yavugaga ngo abaye umunyagihugu byemewe n'amategeko niba yarakandagiye mu butaka bwa Kongo mbere ya independence cyangwa se mbere y'ubwigenge bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubushize rero nibwo perezida Felix Tshisekedi yinjiye mu Bwongereza aravuga ati abanyamurenge bose nabo ni abanyekongo. Muzi icyo bakoze? Bamuteye amabuye. Atese reka mbabazi iryo tegeko nshinga ritorwa Tshisekedi hari ubwo yarahari? Ati huya. Ati none se uretse ko yarisanze ku meza kugeza uyu munsi murabizi neza ko ritarigera rihindurwaho n'akantu na kamwe. Ati muribuka umunsi Tshisekedi yavuze ngo mureke duhindurire itegeko nshinga, bamuteye amabuye abandi bamuvugiriza induru. Muzi impamvu? Nuko bari bashaka kurengera abo bantu. Mwebwe abakongomani nimwe mwatoye yego, kubera ko mw'iryo tegeko nshinga hari harimo article ivuga ngo umuntu wese wakandagiye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mbere y'uko ibona ubwigenge ahindutse umunyekongo kavukire. Sasa unapenda kuniambia nini? Napenda kukuambia hivi. Kwa sasa tuko nasema hapa kuko maprobleme kubwa communauté internationale.
ni vitu vyenye naweza sema na vingine siwezi visema paske nakwambia kwamba ati rero muri Kongo twagize ibibazo byinshi tugira igihe bita cya referendum. Mu gihe rero hari ikintu ushaka kubabwira, mbere y'uko Kongo ibona ubwigenge hari abantu bari baraje mu butaka bwa Kongo. Abo bose rero muri constitution yabayeho n'icyo gihe kwanza constitution na Tshisekedi ubwo yayisanze yatowe n'abakongomani bose. Mu itegeko nshinga rero ryatowe hari harimo yuko abanyamurenge bose nabo ari abakongomani kandi kavukire. Igihe Tshisekedi yarari hanze y'igihugu yaravuze ati abakongomani abanyamurenge n'abakongomani kavukire, bamutera amabuye. Noneho rero mu gihe yashatse guhindura itegeko nshinga ngo abihindure cyangwa se agire icyo akora, muzi ikintu cyabaye, bamuteye amabuye. Muzi impamvu bamuteye amabuye? Nuko barengeraga icyo kintu. Ati rero icyo nababwira nuko mwebwe ubwanyu bakongomani nimwe mwitoreye yuko abanyamurenge ari mu itegeko nshinga uko byari byanditsemo, nimwe mwenyine mwiyandikiye yuko abanyamurenge ari abakongomani kavukire. Nta mpamvu rero yo kubihakana kuri iki gihe, bitewe nuko muri mu bantu mwese mwabitoye mu itegeko nshinga kandi kugeza na n'ubu ntirirahindukaho n'ikintu na kimwe. Abantu batoye ni bande? Ni mwebwe, siko bimeze? Ese ni Tshisekedi wabitoye? Ntabwo ari Tshisekedi. Ninde mushinja ikosa? Siko bimeze? Ntidukore ikintu n'ikinyuranyo cyacyo. Aba baturage bose bahungiye iriya abenshi ni inzirakarengane. Sisi wazalendo hivi muko hapa vijana, kama ule mtu anarudia bonema, mwebwe abazalendo uko turi hano, iko na droit ya sécurité. Uwo muntu wese wahunze nagira gutya akagaruka, mumenye yuko afite uburenganzira bw'umutekano we. Nta kibazo gihari, nibaze tubacungire umutekano abahunze bose.